was reluctant gukoro makenderia independent dealers maguta ma mena subsidy. Yes. No akigwa yetwo fuels no urikane tukimiaririria iria yatwikire ati ne kwa government ni aheana fuel stabilizer na gugituika petrol nego stabilize on thirikari iruta ciringi 7 handu ha mbeca icio ikorwo igicoka mukenya akorwo agicoka muhuko na nicio icio mbia icio raigua ciongererekanite cigakinya bilioni 18 koguo kwina fuel shortage na no urikane maina the last time we had a fuel shortage andu mabangaga laini ngari ya kwithiragire maguta maria wina mo manini magukinya mucie uri laini-ini ya maguta so ukona undu ucio ni undu probably very sad to Kenyans na andu ni magirire merole tondu this fuel stabilizer finally what will happen tondu ni subsidy reke twarie mamaina na no uririkane government ino twinayo ni yaugire subsidies are not very reliable are not sustainable na ndio kana ni urathi kana ni miario no uririkane ngikwira ati kuringana na uguo ndona gwathie maguta ni magukinya 200 within 6 months na riu ni ronekana ona ti 6 months yaga ndaugite ni iguthi kuraihu kana wamehete kuraihu ndamihete haraihu tondu by next week government igiehutia the fuel subsidy iyo ya ciringi 7 then ni uko imagine ati agiko tha ici turagura petrol at 195 igukorwo igikigurwo at 202 shillings na riu VAT nayo yakiongererwo ithi 18% then we are looking at probably 206 Kenya shillings at per liter of petrol. So ugakiona maina it's also a hard hit kuri ginya economy ya Kenya tonda kwirire tuongerera maguta tuongagirira indo ici ingi ciothe by default tondu maguta no mo maragitwara mutu kuri andu aria magukinyerio mutu na kuria kungi na maundu ta macio even the public transport igukorwo very cost ni reto yagirwo kurwekirwo na njira nene muno makiri. Yes hena ndeto iha tondu Kiambu ni kuo komagana ni kuo ngomaga na ni kurehete warimu ndrona katathika page 21 Daily Nation atwa matangi I will stand firm against the theft of resources nako igate he's being fought by people pushing self-interest kuratwika bareria Kiambu diumanite na kindu kingi no irehetwo ni tondu wa interest ya andu kiumbe makienda gukorwo magiteithika na county ya Kiambu na tugakirwo Kiambu has wasted 10 years of devolution nako igatiriri nie ndeto ino di kwende korwo igigicokera ringi na tukirio niki kirathie na mbere thini wa Kiambu na kuragituka kwina nginya oro wigie uteti uria urehetwo ni entrepreneurs and politicians attempting to take my government hostage through blackmail and coercion. Nima na maina na thina uria wi Kiambu ni munene muno tondu no ukiririkane the road that is already there ya maundu nginya ma mugunda uria wa Del Monte turaria na mihehu tondu ndungikimenya uraria wi next to wahota kurio wende to icio uraciario cioi ati ciahota kurehe thina na those challenges that we have in Kiambu ni ndirakionire nginya mundu gwitwo senator irakiaria ari kuria mwena wa Rari akiuga ati riu ni etikirite guka ahote kunyitithania MCAs na mundu gwitwo governor na ni abangite mucemanio next week no ndukiri uraheanwo venue na tukiwe kana andu acio othe ni magagitikira guka on the table ukiririkane no muthenya ungi turari haha tukiuga ati governor ni aheana basari ya milioni 300 kuria biashara ward na murata wakwa witagwo MCA Kimani wa Nduta agicomplain muno tondu kuu ni gwake na ndamenyaga uria kurathie but then governor wa muthikiriria kiaria kauga some of these people wamanengera biashi matikinyagia na nikio we decided ati we ni we aricirehaga ground we mwenyewe so wathikiriria maundu macio mothe maina ukona utungata ndungithi na mbere tondu when those wars are going on na andu MCAs nio magiriire kwira governor haria niho hatari gabara haha niho arenda cukuru haha niho arenda ki agikoma matira iguithania then gutire na uruti wa wira ungikorwo githi na mbere na nikio nie da suggestaga that ona tukiaragia maundu maya mangi mothe tondu njui ntugucenjia katiba tondu ni igikinyite handu ikwo mogaruruku reke tugie na kindu kiretwo World Development Fund ati nginya riria kwina bara icio wira no ukorwo ugithi na mbere thiini wa our wards ni tondu riria riu tatha ici Kiambu maundu mothe ni kurugama marugamite andu mambe mahurane na bara ndiri mwago of course na mutengerania gutiri utahuma yes ni tuinekererie the standard yaritio horo wigi MPs de Raila na tokoro tukeria ndeto yo kuria
marathite icera kuria thini wa State House thutha wa gukorwo makirutirwo mukana wa gukorwo maikitio nja wa kiama no nitondu wa mahinda tuinekererie. Asante sana Maina, ngacokia ngatho muno kuri we, kuri Agnes, kuri andu ari othe maratuoya mbica mwena uri ungi ndu mwirore ndamona ni ithuĩ turamona so tukamacokeria ngatho na ngacokeria management yothe ya Kameme TV ngatho ni undu wa gutuhe kamweke na kamwanya kau turi andu young tuhote guka probably tukiaria horo wa bururi uri urathi na mbere tondũ ithuĩ atongoria rucio so na mwiroreri witu tondu niwe the most important tutingikorwo haha utari hau uguo koguo tugagucokeria ngatho ngakwendithĩria weekend njega tondu nie ndakiuma haha tukona na inyuĩ nginya next week na ndimuhoere Ngai kuria guothe muguthi kurimia murimie gukumia. Asanteni sana kabisa. Asante, thank you. Tugacokia ngatho tuonane kiumia gĩũkĩte kwinya wa nyene. Asante sana na agikugitire. Amina. Na irume moko. Ni cirume moko tondu. Amina. Thank you. Nwega muno makiria ni hoto gorto gitiri cia Njuki Muhunga Irua na nigetha twikerie noni oerere mwarwa tutereve kidogo na nigetha uthocio nani ngorwo gigicokereria tukorwo tugithie na mbere na kubreka megie uteti na utongoria ndugathie kuraihu kahira gatari coho tucokererie. Kameme TV.